Gde god da idem, sa sobom nosim ovaj probiotik. Mislim da je to najvažnije kada promenimo klimu, vodu, hranu. Posebno zato što imam 2 dece i moram da vodim računa kako svaka promena može da utiče na njih. Ali probiotik ne služi samo da ga pijemo dok uzimamo antibiotike ili kada imamo dijareju. Njegova uloga je mnogo veća. Posebno mi je drago da je danas sa mnom doktorka Danijela koja će nam razjasniti kako ovaj probiotik utiče na naše zdravlje i šta je ono što on rešava. Dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. I odmah na samom početku da te pitam. Svi znamo kada nam doktor prepiše antibiotike da uvek ide probiotik uz to. Ali zbog čega? Ovako, antibiotik nažalost ne deluje selektivno. Kako ubija patološke mikroorganizme, te bakterije zbog kojih ga uzimamo, tako ubija i one koje su dobre bakterije. Pogotovo se to odnosi na crevnu floru. Tako da je potrebno, i studije su dokazale da je potrebno bar 3 meseca da se ta crevna flora i organizam oporave posle antibiotika. Ovde piše na samoj kutiji da on sadrži bulardi i bifidu plus cink. Kako probiotik tačno utiče na naš organizam kada ga popijemo? Ovdje imamo sastav Saccharomyces boulardii, koji je probiotska gljivica koja kada se unese u organizam prolazi želudac nepromenjena, znači otporna je na želudačnu kiselinu i ulaskom u creva kreće da kupi sve toksine i mikroorganizme i na taj način čisti creva. A Bifidobacterium bifidum je probiotska bakterija koja zasejava površinu creva i ona podiže taj lokalni imunitet, sprečava prodor mikroorganizama u krvotok i jača i lokalni i opšti imunitet. Sem toga, ubrzava se motilitet i pasaža creva, reguliše stolica, smanjuje nadutost i na taj neki posredan način utiče na generalno funkcionisanje organizma. I pored toga imamo taj cink koji pomaže također u imunom odgovoru. Znamo kada pijemo probiotik, kada pijemo antibiotik. Kada još koristimo mi probiotike? Kod dijareja, kod putovanja kao prevencija dijareja. Tu slobodno možemo da idemo i pred sam put da uzmemo probiotik. A kada se uzima? Da li jednom, 2, 3 puta dnevno? Preventivno je jednom dnevno. To je sasvim dovoljno. A kada je terapijski kod dijareja, a dijareja je 3 stolice i više, idemo 3 puta dnevno. I da li ide pre obroka, posle obroka? Najbolje kada u odnosu na antibiotik da se da 2 sata posle antibiotika uz mleko, mlečne proizvode ili mlečno-kiselinske proizvode. Dobro, i ja sad popijem jedan probiotik i šta se dešava u mom organizmu? To je prva barijera u našem organizmu u odbrani od mikroorganizama. Naprimjer, sad u ovoj eri COVID-a, znači kad virus dospe u gastrointestinalni trakt, to je prva barijera i to je prva neka odbrana naša od samog COVID-a i drugih COVID virusa i drugih virusa i mikroorganizama. Vi predlažete, preporučujete da ga uzimamo preventivno i što se tiče svih virusa pa i COVID-a. Tako je. Koliko dugo? Koliko dugo možemo to da koristimo? Pa možemo na duže staze, pa malo da napravimo pauzicu, pa ponovo. Ne može ništa da nam fali? Ne može ništa da nam fali. To je najvažnije. Galenitin probiotik Flonivin Plus koji pomaže u očuvanju normalne crevne flore i poboljšanju imuniteta cijelog organizma, kada poručite preko shopster.com stiže do vas za maksimum 5 dana. A možete to da uradite odmah preko QR koda na ekranu. Mislim da mi i ne osjećamo koliko stres, loša ishrana, nedostatak sna, starenje, zagađenje i razni drugi lekovi utiču na naše zdravlje. Problemi se osete samo odjednom. Da li to znači da ovaj probiotik bi trebalo svakodnevno da pijemo? Da, upravu ste. Svakako da sve od stresa preko te loše ishrane do starenja oštećuje naš organizam, oštećuje naše ćelije koje u jednom momentu ne mogu više da se reparišu i to dovodi do pada i lokalnog kao i opšteg imuniteta i nastanka bolesti. Sad, koja će se bolest razviti zavisi naravno od našeg organizma i od njenih slabih tačaka. Tako da trebalo bi naravno da se radi na preventivi u svakom pogledu, tako da je Flonivin Plus, odnosno probiotik, dobar izbor u preventivi da se koristi svaki dan.
Dobro, vezano za stare osobe koje se ne kreću toliko kao, da kažem, mi mlađi, metabolizam im je usporeniji. Kako oni da koriste probiotik i koliko probiotik može njima da pomogne? Da, dobro ste rekli, starije osobe se manje kreću, imaju usporeniji metabolizam. Pritom, bolesni su od različitih oboljenja, počevši od hipertenzije, dijabetesa, reume i koriste veliki broj lekova. Neke lekovi, kao što su lekovi za bolove, nesteroidni antiinflamatorni lekovi i inhibitori protonske pumpe, to su lekovi koji smanjuju lučenje želudačne kiseline, oštećuju crevnu sluznicu. Tako da naprave nam problem. A također i starije osobe imaju problem često i sa obstipacijom. A probiotik, pošto kupi te toksine, izlučuje ih, on ubrzava i pasažu creva, motilitet, tako da dovodi do urednijeg pražnjenja creva, smanjuje tu nadutost i, da kažem, generalno dovodi do nekog poboljšanja lokalnog imuniteta, a preko toga i opšteg imuniteta, jer on u stvari sprečava ulazak tih mikroorganizama kroz tu barijeru krvotoka. Kad smo već kod nadutosti, moram nešto da podelim sa vama. Posle porođaja, kada sam zatražila pomoć nutricioniste, rekao mi je pod obaveznim, pored silnih suplemenata, načina ishrane, redukovane i ostalo, da probiotik mora da se nađe svakodnevno, da kažem, na mom programu mršavljenja i zaista je pomogao. Koliko nam on pomaže zaista kod toga? Da li zbog te nadutosti ili se nešto drugo dešava pa onako izgledamo fit ako ga dugo koristimo? Da, direktno ne utiče direktno baš na mršavljenje, ali neposredno tako što podiže taj lokalni imunitet, dovodi do boljeg pražnjenja stolice, izbacuje te toksine, smanjuje nadutost, povećava tu lokalni i opšti imunitet, dovodi do poboljšanja funkcionisanja samog organizma. Ovaj konkretno probiotik, koga koristi? Da li postoji razlika kada ga koriste deca, kada odrasli? I to je ona granica do 3 godine što se dece tiče. Pa me zanima da li ovo mogu deca da piju? Naravno. Preporuka je od 3. godine da mogu. A deca se inače, odnosno novorođenčad, rađaju sa potpuno sterilnom crevnom florom i samim rađanjem dolazi do kolonizacije creva. I ona se formira u onim prvim mesecima života kada deca imaju grčeve. Tako da je to u stvari ta formiranje te crevne flore koja je jako bitna za kasnije život i za imunitet naš. I za decu je preporuka obavezno uz antibiotik kod putničkih dijareja i kada se planira neko putovanje. Što znači svagde gde idemo je različita i voda. Trebalo bi tu flaširanu vodu da koristimo i kao prevenciju probiotik da ne bi došlo do dijareja. Vratit ćemo se na decu i na putovanja, a kada poručite probiotik Flonivin preko shopster.com stiže na vašu adresu od 3 do 5 radnih dana. Možete to da uradite odmah preko QR koda koji vidite na ekranu ili da naručite telefonom i da pozovete 011 4545 400. Kada deca piju tačno probiotik pred put? Neko kaže da je dovoljan 1 dan, neko preporučuje da bi to trebalo više dana. Mene zanima kada treba početi. Pa možete par dana. Nije ništa isključeno, niti ništa toliko definisano da sad mora biti 1 ili 2, par dana slobodno i tokom celog putovanja. Dakle, probiotik pripremi čitav organizam za nove izazove. I na vodu, i na hranu se potpuno sve dešava kao i kod odraslih, je li tako? Tako je, da. Su deca samo malo otpornija, pa možda bi trebalo da uvedemo primjenu ovog probiotika kod odraslih. Da ne bude samo vodimo računa da li su deca popila, a da mi ne pijemo preventivno. Naravno, i na nas se to odnosi. Naravno. Dobro. Doktorka, ja mislim da je jako bitno da napomenemo da ovaj probiotik nije lek, nego dodatak ishrani. Tako je. Probiotik je dodatak ishrani, znači nije lek, niti je zamena za hranu. To su živi mikroorganizmi koji se u određenoj količini uzimaju i od kojih naš organizam ima zdravstvenu korist.
Dobro. Hoćemo li da ponovimo najvažnije što je vezano za probiotik? Naravno. Znači, probiotik se sastoji od Saccharomyces boulardii, od probiotske gljivice koja vezuje sve toksine, pokupi sve mikroorganizme i na taj način ih izbacuje iz creva, dok Bifidobacterium bifidum je probiotska bakterija koja zasejava tu crevnu površinu. I na taj način podiže lokalnu otpornost, sprečava prodor mikroorganizama u krvotok i na taj način podiže i opšti imunitet. Sem toga ima i cink koji služi u stabilizaciji imunog odgovora. Kada ga pijemo? Preventivno se pije jednom dnevno. Kada koristimo antibiotike, 2 sata posle antibiotika se uzima i kod dijareja 3 puta dnevno. Najbolje je uzimati probiotik uz obrok mlečno-kiselinski proizvod ili mleko. Dobro. Ko sve sme, može i kome se preporučuje probiotik? Deci od 3. godine života pa nadalje, starijim osobama, nama radno sposobnim, tako svima otprilike. Iako se probiotici najčešće povezuju sa problemima kao što su putička dijareja, stomačni virus ili sindrom iritiranih creva, lekari nam ih preporučuju i tokom upotrebe antibiotika. Dejstvo probiotika je daleko veće. Osim kod pomenutih problema, probiotici postiču varenje i utiču na ubrzanje metabolizma, pozitivno deluju i na rad srca i generalno predstavljaju sredstvo za jačanje imuniteta. Zato neka vam se Flonivin Plus, koji još sadrži cink, važan mineral za naš odbrambeni mehanizam, uvek nađe pri ruci. Posetite sajt Schausser.com, ukucajte naziv proizvoda, skenirajte QR kod u uglu ekrana ili pozovite 011 4545 400. Doktorka, hvala ti što si bila gošća i uskoro te očekujemo sa nekim novim proizvodom koji će svima nama pomoći. Hvala ti puno na pozivu.